Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Hatu pikwa baki janjong pikin kuit ha benar kam da ka Oswell Soup hilaban yo na barok kidukan. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ka jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, hinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Nabanta ka jingkuli ka jingsiyo ka paret but hila ban legu ban kuli da ka education loan. Hila ruban syukola ho number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu laisan, arn riwe kandai pra. Ke MLA jong Sutengah Saipung constituency ke Kong Santa Mary Shylla kalapan pau ke jing Sngewkhia namar ba ke East Jancha Hills district ke Wei Negi district kapo ke Jela ke badan buon ki brio ke basakta hau kenyang jingpang HIV ke Kong Santa Mary Shylla kalapan pau ke ni ha bakran kum ke Kong San ha ke jingalang jong program integrated health campaign extended outreach camps kabalalong ha community hall ke Lat Rambai Dongwa East Jancha Hills district ha ke khalai terik julio aranjar apulai. Yang ini program la pelong dengan Meghalaya AIDS Control Society ringkat ke jingetre lang ki Borsenshar jong ke East Jancha Hills ke office UDMHO bat kuwi ki tnak rekam sarkar jong ke East Jancha Hills district. Da ke jing sakhi lang jong deputy director ke Meghalaya AIDS Control Society Shillong uba A Lanong. Deputy commissioner jong ke East Jancha Hills district Abhilesh Baranwal additional deputy commissioner uba J Shylla extra assistant commissioner R Brahma ke Director jong kami Mintudu Community Social Welfare Association ke Dr. J.N. Shulai bat kiwi. Hakani ke jingalang la pelong ru ya ke health camp Lat Rambai Dongwa Community Hall bat Lat Rambai Dat Sempen Community Hall Lat Rambai B Mukunur Community hak bagi pajba kilawan ban phatta sila dia bat la perung kerteng ru ya ki nongsong snong nak benta ke MHIS bat ke Adhar. Korban ini pura betul dikejar wa LTE data ini nombor kepada Pak PTP wa kakau ke rumah semat betul staf itu Februari anda Paulis dan kau nyawa jantam di berkuada ibu yang HIV nyawa jantam juga ibu yang HIV mu di berdepan semat dua cenderai dua dia berdua artinya dan kita soja yang sepuluh dan ini buat apa ni piwa kau pensi piwa bagi kita HIV kamu dulu dan diberi kerja. Mau ibu kita solat berkom, wah kamu dulu itu kerja saya. Ibu ni kau tu tadi congkak rumah. Nih cong beli, dewa pun punya. Mau ibu orang tu Islam dan Islam kalian HIV. Ibu ni kan kita ni injek. Hampa ni kena dua injek drugs. Usuhan nak kebaik kebutuhan bukan soal HIV. Sikap dapat berapa pokok. Taman kelami bikin kilat jingedan kamu nyedai. Mana kelami pak, jingedan mana kelami pak soka suman. Kau pemohon tu gaya hidup mobi dan dikubiarkan, tukuran dan tukuran. Lene penakam baru pondok. Mana kelami pondok satu orang itu mana ini dah orang itu kaman kelami pak, kaman pak. Datoi pondok orang itu kelami pak. Kaman kau jadi pondok. Pondok ini jingedan pilih HIV, wah nak sexually transmitted infection. And bulihan nak kita dibuat bak penempu topol. Mo, teman kalau bahas nam, mana ni bahas nam kita kata umpian diburu dan diburu. Kodi juga cari Islam ini ha, jelas ni boleh hari. Tak kamu jangan pilih Islam. Kemudian dalam Islam ini dalam Islam lagi hit unit license blood center. Juga ketemu dekat kota. Mo, mana kalau ni bahas ini anjakan. Kamu kita pergi drugs lah. Ia program ini itu dunia utama. Untuk itu prosedur di drugs suduki, ini yang dipenangkan dunia yang diperlukan sesuatu. Ya kali itu ini pertanyaan ke sorta India pendidikan ke sekolah bahwa borok iman baik itu dipates dan pasti ini HIV bukan sebelas. Lepas itu ada ciri foto ada ketika iman baik itu HIV sebelas, itu orang kiri semua beran. Tidak people living with HIV would improve your HIV. Would say the opportunity would the level pay for the family. Kalau lagi kita ingin dua, jadi kita ingin dua yang ini, ye penduduk ini suppress dari penduduk ini virus ini dua pasal. No, you become with it. Gua aku mau tipu yang tu cukup dah. Kita tak bingung ye tu cem dan they were bad, they were young,
They were they examined doctor. No. Suspect dari. Lalu kami boy telah bertelaki. Berkhawas TV. Dan ini type of MTV. Ini stem the body yang terlibat. Mereka sekian MTV. Siapa ni sini? Ya kan? Ni program ko kami ni. Ko test ni yang bijak tu. You handle the check here. Hey, dia test kat orang aja. Tahu tu mesti hadir pada mana kepada ini. When we take the job, you are mana testi, champi. Kalau ni korang cuma macam sapi, ni ada wani, jadi ya kami ni Hep B, Hep C, HIV, ni ada wani. Macam betul tes le. Mereka ni sini yang mau ipi. Buat kanser dan sedang MUA ni tes dan bonus yang yo improve. Kalau lepas hari mana terbuka ini hari. Mana ang tarang disgerak mana koi tak sekian sah. Orang dia itu boyak. Kau mana koi kata? Tentu mau dek nasta. Cipti ni kalau kamu untuk besi. Pi perbal yang ini. Di mana tu kita tak lawan tes. Cipti yo ini tes kiwa. Ya pi dengan baik kalau ai bor kan. Siapa? Kau hati dia bangga tanpa MLA. Yang dasar satu masa yang konstitusi, Sngewkhia ada sini. Jadi Sngewkhia the district yang ini, East Champion Hills, mango the highest of India HIV. Dan Sngewkhia pun siapa? Wah, ini kau lain mau tiba-tiba kau, tahu? Sngewkhia gawi i kami bilang nikmat dari kami PDD officers yang di health department. Sngewkhia bayar lekam, mulai dari nikmat. Nanti upaya ini dari health center yang ini, umat uyok ke treatment, cukup sejak di pada ini. Kalau kamu orang itu siapa yang bertanya orang jadi cepat ke HIV. Ke HIV karena jangan pilih tiba-tiba. Isi tsunami yang ada mulai tes. Tangwang OIP ahoy tsunami kambandu. Hak kini kujut nek mahat po do yang ini. Mana kujut bak. Porwa tsunami kena tahu ini pai. Yang boleh saya ni, ini kan kita cut. Tangau OIP, kamu terang gitu. Kani kan job test bila, mango confidential. Boleh kita katakan kejut yang pi. Untuk kena dipat pak. Wani nasi, wani pisau tu dipi. Borok yang cuma yang borok ini. Ke Sngewkhia kampen dengan jenong larabah dan usia tu ipai bayang ni wah ini kedes MKM like upur cinu libro ini tu terang bagai ini kan habis tu bah cincin MKM jinyada harga jinim yang ni habis kualiti yang ni habis yukusen yang ni MKM harga jinyada. Kita dah nak terpada timur, ipai pak yang ni, wah kami kecenang, haworo Sngewkhia, akan hal petai di long jorang ni, persiapan di long jorang ni, orang ini Sngewkhia, nak minum kejisian, siang ni ada orang tak mungkin, jadi keluar dari kesuntan seorang lima, dan orang ini pencuri Sngewkhia, tes kami ke HIV. Yung man buat emigal, ni em sama, dan em bertan gitu, ada. Kini di health officer ni, the Sngewkhia lagi, yung lagi, yung edawai, ini le pemanggilan di program ni, lagi Sngewkhia ni, ikuat Sngewkhia kadang-kadang 2.8%, WM hapo Sngewkhia, pak penhelmai pak, boy assembly mana Sngewkhia, boy orang hial cokor. Ate apa tu cuci nimla, before. Porno bipuwi, kita dah engkau
Sngewkhia Wipui. So I've just got my HIV testing done. Now I feel more secured about myself, about my family, and about the society. I appeal all of you to kindly come forward for HIV screening because it is extremely important for you to know your HIV status. It is very important for your family, and more importantly, it is also very important for a strong and secure society in future. Thank you. Untuk dokter tega yo yang bentalang ni kesini aku yo YouTube bental nang ba kitas tani bah kamu dah tipi igap tega ni jut yo HIV ada roy ba so kamu kenong chong chong yo ka is jantia am kam bahai ngau him ke jingkit ke mi as kamat yo him ke ni ke bental tes nang wa yo man dak ko chngan ye ngahi ko kam jut le iki wa yo hasam kam jut le ye ka im lang ka sa lang hi yo iko ro ko bi wa lo kan tulang ya ki terlok perjor ki por ki jadi ki on ki wan ki nong chong chong yang isen tiang I sebab ki ni cakman yo him bental ko ni ba men de tes em hanga la ta de tes nang ko ka man changa ni mesin ka akila him bental ki nang bu ki yo sang ki yo ye ki la em ku khot lang ki view tes lang yo man ni ka thau yo ka thau ko yo khiar no ko jut HIV ni den da chi bo chi